Ok, fáilses fithe gach duine chuig an ceachtainniu. Tá muid is seach 2012 an scrúdú Ard Leibhéal agus tá muid ag féchant text 2 lees a verständnis für Ceist. So, I dus a bor rach muid tríd na ceistena agus iniu bé muid ag féchant na ceistena atá áraigart goin as Gearmáinis agus an sin bé muid denmh na cína scoilge amórach. So, schreiben Sie 4 Informativsätze über das Entelbuch. So, scríobh ceithre Informativsätze, so sin Albert lán le ólas faoi Entelbuch. Na Entelbuch sin an baile, ní an baile cónathe ach an régiún cónathe, so an ceantar atá cónaí Stefan an duine atá áfléis sa scéal. So, éon rud siimplí crin agus soléir i Gearmáinis crin soléir san aimse láithreach más féidir lim. Danach haben wir Stefan Wiesner is Koch van Beruf. So is Kochre mar Schliebaha nu mar Garum. Schon am Posttage. Was erfährt der Leser über ihn und seine Arbeit? So, erfahren arish schon faulum nu tahia all le. So, kadata faulum a gwyn fui Stefan agus a ober nu kein tahia fein which le Stefan agus a ober. So, es ist biog nach am Rud keine. So, wir gehen von 1 bis 27 heute. So, wenn wir ag krieg nu an sin. So, tan Titel antafach tag doen, maar tucken sie tror doen. Natürlich kochen der Naturkoch aus der Schweiz. So, ag kokra gunna dorha an kokra den Nador as an Elevation. So, hier haben wir Stefan Wiesner und ist einer der individuellsten Koche der Schweiz und Europas. Die Natur spielt beim Kochen die Hauptrolle. So, wo der Naturkoch lebt und arbeitet, so schön an Entelbuch. So, der Schweizer Naturkoch Stefan Wiesner lebt und arbeitet im Entelbuch. Now, schon nach tun. Einer 395 Quadratkilometer großen Region am Fuße der Alpen zwischen Bern und Luzern. So, das ist schon lange alles. So, der Entelbuch isteach tá sé 390 kilometer cearnathe quadrat cearnathe ein Region sa Schweiz, so is áit san Elevation, so tá is gon cé mórs tá sé agus cá háis bhfuil sé. Tá sé am Füßen der Alpen, tá sé ag bun na Alpene, tá sé zwischen Bern und Luzern. I lór Bern agus Luzern. I mean, tá 3 aberta gom an sin, gur féidir lom a chur le chéile as Gearmáinis. Das Entelbuch ist seit 2001 neben dem Schweizer Nationalpark die zweite UNESCO-Biosphäre in der Schweiz. So, o gá bhíle sa hain tá sé inacha neben dem Schweizer Nationalpark, tá sé inacha leis an Park Náisiúnta na Helvéise. Die zweite UNESCO Biosphäre. So it's a biopreserve in der Schweiz. Dort wohnen nur 17.000 Menschen. So anseo tá cónaí 70,000 duine. So a rís tá a lán rudí. 17.000 Menschen wohnen in Entelbuch. Stefan Wiesner wohnt im kleinen Dorf Kertation Schlotsmat. Well, sin an Elvéise Schlotsmat. An Gearmáinis atá acu an sin. So a rís tá sráidbhaile an sin dar bhanam Schlotsmat. So es gibt ein Dorf da, das ein Schlotsmat heißt. Sin an rud, sin bunúsach ach sin informativ nach. So, is dóilm sin é arénos no bhíiste géirí go trídeag, so bhí ar an stop an seo leisce. Right, na táid ag féchant ar 4 go 27. So, cad atá fáilme a gcuin faoi Stefan agus an post. Well, láithreach tis a gcuin cábhail cónaíar. Wohnt in Eschlamat. Nach seiner Ausbildung zum Koch, so eine Ausbildung sin Praktikum, sin tahi
taithí printe síocht, sin tréimhse printe síochta. So rinne sé tréimhse printe síochta mar cóch. Und ersten Erfahrungen in Schweizer Gestach an Küchen, agus a céad erfahrung, now, a rís erfahrung an sin fálam nu taithí mar dúirt mé. So agus a céad cuid taithí in Restaurant Küchen kistene Bl6 Elevation machte sich selbstständig und übernahm den Gasthof Rösli von seinen Eltern. Selbstständig sin navsblach, so hu sin navsblach, übernahm sin as übernehmen sin well, nehmen sin tog agus über sin haar, so tog haar sin Téacs like overtake, so hoog sé an Bílan uhu, so hu sé ganas an Gasthof Rösli, no Gasthof sin just an Bílan ó a disti, ó a tisti, broner, histi. So sin rud sin cúpla rud tá bheith gom cábhal cóníar, tis a gom go bhfuil printe síocht deanta aige, tis gom go bhfuil sé deanta san elevation, tis a gin gur thuair sé navsblach agus gur thóg sé an Bílan ó a disti. So wie kocht kein Zweiter auf dieser Welt. Ich koche mit allem, was ich hier in der Natur so finde. Now, sin pís alles. Dan man kochracht le ein rud a feim sa nádorn seo. Aus Wald, Wiese, Moor, Fluss und See, frisch auf den Tisch. So sin just na háitena a fein sé iad. Foréis, meadows, agus moors, agus ann luchanna ein áit. Oer an moord. Erklärt der creatief koch. Stefan kocht agus sin der in our ear. So sin an áit, so sin an áit a fáin sé, so ten sé mach agus aim sin sé bia.